Dobar dan, dragi pčelari i drage pčelarke. Dobar dan, poštovani pratioci kanala. U današnjem videu ćemo malo izvršiti spoljašnji pregled pčela i analizirati šta to pčele rade i šta se dešava u košnicama. Konačno je nastupio period malo većih temperatura poslije onog naglog zahlađenja. Izgleda da se ponovo priroda probudila, da je nešto počelo da cvjeta. Vidimo da pčele intenzivno prikupljaju i donose polen. Njega je u prethodnom periodu sigurno dosta falilo, pa će u ovom periodu sada pčele pokušati da nadomire te količine koje nestaju. Na osnovu toga da li pčele donose ili ne donose polen, možemo utvrditi i to da li u košnici postoji leglo ili ne. Obzirom da je polen hrana pčelinjeg legla, evidentno je da u svakoj košnici postoji matica i da još uvijek postoji leglo. Za očekivati je pojačan intenzitet pčela u narednom periodu, kažem, najavljuju period malo toplijih dana gdje će pčele pokušati da nadomire ako im fali nešto u vidu nektara ili polena, a evidentno je da fali. Šta bi trebala biti obaveza nas pčelara u ovom narednom periodu? Obaveza pčelara je, kažem, pregled društava. Na osnovu količine pčela neophodno je da izvršimo analizu snage pojedinih pčelnih društava, to jest da vidimo da li su oni sposobni da opstanu i zime do proljeća. Koliko nisu, koliko su ta društva na 3 ili 4 rama, to jest 3 ili 4 ulice pčele, takva društva mogu izimiti, ali u idućoj godini od njih skoro pa da nemamo ništa. Takva društva najpoželjnije je spojiti dva društva u jedno i na taj način napraviti jedno jače društvo koje će u idućoj godini donijeti nešto meda. Također, u narednom periodu, ako nismo, potrebno je dodatno istretirati pčele, očistiti ih od varoje i ako primijetimo da pčelinja društva nemaju dovoljno hrane, dodati potrebne količine hrane. Kažem, nastupa period toplijeg vremena. Neki pčelari su pobornici toga da pčele ne treba prihranjivati hranom. Ja lično mislim, to jest pčelinjim sirupom. Ja lično mislim, ako je godina bila sušna i ako nema dovoljno meda, da je svakako bolje ih prihraniti nego ih ostaviti gladne da uginu od gladi. Sad ćemo malo baciti pogled kroz hranilicu u košnice da vidimo kako je stanje sa brojem pčela samih pčelinjih društava. Ovako
bi trebalo da izgleda jedno dobro pripremljeno društvo pčelinje za zimu. Unutra su još uvijek super strip trakice koje čiste pčelu od varoje. Medni vijenci su uglavnom poklopljeni, kao što vidimo. Pčela je u svim ulicama, pa i onim samim krajnjim. Ovo društvo izgleda zdravo i ne bi trebalo da bude problema kad je u pitanju prezimljavanje. Ovo je drugo pčelinje društvo. Kao što vidimo, i ono je prilično spremno za zimu. Broj pčela je takav da su pčele na 7-8 ulica. Sad ovo je vjerovatno u nedostatku prostora za lagerovanje nektara. Pčele su izgradile ovdje na mreži od hranilici pomoćno sače u kome spremaju nektar. Također i ovdje su u košnici letvice za čišćenje pčele od varoje. Košnice smo inače sve zazimili na 9 ramova. Nadam se da bi to trebalo da bude to i da bi ovakva društva trebala kvalitetna da izađu na proljeće. Što se tiče preostalih radova na pčelinjaku do početka prvih snjegova ili do zime, potrebno je, kažem, još dodatno očistiti pčele od varoje, naravno ako primijetimo da varoa postoji u košnicama, i po potrebi prihraniti pčelinja društva. Naravno, u ovom periodu ne preporučuje se da se košnice previše otvaraju, gledaju, pipkaju, čačkaju. Sve što nas interesuje o pčelama možemo saznati na druge načine, a da ne pomjeramo ramove sa hranom i sa leglom. Kad sve to kako treba uradimo, ostavite pčele na miru, ne uznemiravajte ih i to je to. Kao što vidimo, pčele intenzivno donosi polen. Taj polen im treba za odgoj kako ovog sad legla, tako i za prvo leglo koje će odgajati iduće godine. Tako da svakako ova kiša koja je sad pala je više nego dobro došla pčelama. Također, potrebno je da suzite leta na minimum. Ovo je period kada je izražena grabež i kada gladna društva u borbi za opstanak napadaju ona druga
da bi sačuvali svoje pčele i svoj pčelinjak. Smanjite dakle leta na minimum i na taj način spriječite druge pčele da pljačkaju vaše društvo. Ništa. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Srdačan pozdrav i meni.